Dragi gledalci, dobar vam dan, dobro nam došli. Ja sam Marina Gudevski, a počinje novo izdanje Mozart News, za koje u potpunosti posvećujemo početku Lige šampiona. U ovim izmenjenim pandemijskim okolnostima ipak fudbalska javnost i navijači će nastaviti da navijaju za svoje favorite, a mi smo naravno tu da bismo dali svoje prognoze i kako bismo čuli neke zanimljivosti koje će se nama podeliti moje drage kolege. Na samom startu evo predlažem da prva govori dama, Ognjenka Marić, jer dame uvek imaju prednost. Zdravo Ognji, kako si i reci mi, evo, kakve su tvoje prognoze? Ko ove godine, ko će zapravo ovog puta osvojiti Ligu šampiona? A ko sigurno neće? Pa znaš kako, moje prognoze su poprilično loše. Ja mislim da iz Španije ne samo da niko neće osvojiti Ligu šampiona, nego da će biti pravi uspjeh ako uopšte uspije da dođe do polufinala. Ako činjenice poreknu ove moje izjave današnje, bit ću vrlo zadovoljna, međutim nemam nekih velikih nada. Ovdje nekako djeluje da uopšte nije počela nova sezona, da se nastavlja ona sezona post-koronavirus i da apsolutno svi problemi koji su postojali u tom trenutku da postoje i sada. Barcelona i David Klima, imali smo sada priliku da vidimo za ovaj vikend kako su izgubili i Real, i Barcelona, i Sevilla. Atletico je pobjedio, međutim pobjedio je sa poprilično Celta imala dosta šanse da izjednači, uopšte nije to bila neka sjajna utakmica. Tako da mnogo se problema vidi. U Realu se vidi problem taj što su samo prodavali i sada šta se dešava. FIFA virus, gomila igrača koji su došli umorni, Carvajal koji je povrijeđen, Isco i Marcelo koji apsolutno ne funkcionišu i nemaju zamjenu, dok u međuvremenu vidimo kako James igra, kako Reguilon igra, kako Ashraf igra, znači svi ti koji su oni pustili, prodali, pozajmili, kako briljiraju u svojim timovima. Sevilla, nadamo se da je slučajno izgubila, s obzirom da je tu bio jedan crveni karton Joana Jordana i tako dalje. Međutim, Lopetegui djeluje pomalo zabrinuto, kao da nema baš on sve igrače koje je i on htio. A Barcelona, kažemo, Messi je dao 7 golova od kako je završio karantin, od tih 7 golova 4 iz penala, tako da više ne bismo ni komentarisali. Griezmann se žalio na svoju poziciju, sad ga je Koeman stavio u špic, ajde probamo, međutim ni tako. Tako da u principu ovaj vikend jedina svjetla tačka bila Atletico. Ja se za Atletico ne bih kladila nikad u životu, ni u jednoj utakmici. Sad igramo sa Bayernom, kažemo da je Bayern izraziti favorit. Ja mogu reći da može se vrlo lako desiti da Atletico pobjedi, međutim to se kod Atletika nikad ne zna, tako da kao što smo prokomentarisali na samom početku kad je Deki rekao da Atletico ima šanse, Atletico može ne doći do osmine finala, a može osvojiti nešto, tu ćemo da vidimo. I tako, uglavnom, prilično početak je zeznut, imamo kalendar zgusnut, Barcelona, Real imaju klasiku u subotu, o tome ćemo u drugom trenutku, ali utakmice se nižu jedna za drugom, timovi su umorni, vidi se da nema pojačanja. Ja nisam veliki optimista, tako da ću da sad ostavim mojim kolegama da oni nastave dalje da kažu ko, šta, kako. I da ti odgovorim na ono pitanje poslije ovog opširnog uveda. Nažalost, ja ne volim to da kažem, ali za mene je favorit opet Bayern. Aha, dobro. Hvala puno, Ognjenka. Pričat ćemo o ovoj temi narednih dana. Ajde da čujemo sada, na primjer, Nevena. Nevene, šta ti misliš? Ko bi mogao biti osvajač ovogodišnje zapravo Lige šampiona i da li možemo da očekujemo neka iznenađenja? Dobar dan svima, dragi moji kolege. Pa ja bih se složio sa Ognjenkom u jednom dijelu, a to je da je, mislim, Bayern ove sezone također je veliki favorit za osvajanje naslova prvaka. Što se tiče Dekijeve konstatacije vezane za Atletico, tu se ne mogu baš u potpunosti složiti. Nažalost, po Ognjenku i po navijače Atletika mislim da Atletico nema tako velike šanse da ode daleko, ali vidjet ćemo, naravno, to je ipak natjecanje u kojem je zaista gotovo sve moguće. Nećemo reći sve moguće, zato jer ipak na kraju nekako ovi uobičajeni sumnjivci, ajmo to tako reći, odu do kraja ili barem u završnicu. A što se tiče sad nekakvih mogućnosti ovih najjačih klubova, odnosno tko bi se mogao naći u završnici, neću biti posebno pametan ako kažem da se tu radi o
ekipama koje inače doguraju daleko. Dakle, pretpostavljam da bi mogao otići od engleskih momčadi Liverpool daleko. Manchester City definitivno momčad koja evo još jednom pokušava nešto napraviti, napada taj naslov u Ligi prvaka, nešto što Guardioli nedostaje, nešto što navijači Guardiola i svi oni koji se bave tim klubom žele vidjeti u skoroj budućnosti, i pretpostavljam da će se o nekakvim polufinalistima, recimo to tako, rješavati u krugu Manchester Citya, Liverpoola, Paris Saint-Germaina, Bayerna, Juventusa, pa možda čak i Barcelone. Evo, naravno, kada su Španjolci u pitanju, Barcelona, Real Madrid, momčadi koje su uvijek zanimljive, uvijek igraju dobro u najjačim natjecanjima. To je uostalom i nekakva kolektivna svijest velikih momčadi. Ne, ove godine ne. Ni Real. Dobro, gle, nikad ne reci nikad. U sportu postoji nešto što se zove kolektivno pamćenje, memorija. Tako da momčadi iz takvog formata znaju igrati ovakva natjecanja, jednostavno čak i kada nemaju takve ekipe da objektivno naprave nekam najveći uspjeh, da odu do kraja, ipak uspiju dogurati barem do polu završnice. Pa vidjet ćemo kako će to izgledati ove sezone, ali široki krug tih momčadi koje bi mogli nešto napraviti, posebno je nezahvalno ovako prije samoga otvaranja natjecanja nešto govoriti, jer nismo vidjeli niti u kakvoj su formi trenutačno što se tiče međunarodnih natjecanja. Znamo da su prvenstva gotovo neregularna diljem Europe uz ovaj sustav natjecanja. Pogledajte samo rezultate u engleskoj ligi kako izgledaju. Jučer utakmica na kojoj sam bio, Tottenham i West Ham. Tottenham koji igra sjajno prvo poluvrijeme, imaju 3-0 prednost, trebaju samo pogurati, onako otpuhnuti West Ham s terena, na kraju odigraju 3-3 sa 3 gola u zadnjih 10 minuta. Dakle, jedna je čudna atmosfera, ne znam, evo, ako ste imali priliku otići na bilo koji stadion pa malo to doživjeti iz kuta igrača koji se nalaze na terenu i trenera koji su tamo. Zaista svaka od tih utakmica izgleda kao trening utakmica i meni bi se bilo zaista teško motivirati u tom nekakvom ozračju gdje ne čuješ gotovo ništa osim navijača koji si odnosno igrača koji si međusobno daju upute na terenu. Zaista teško je igrati, tako da u ovoj sezoni, pa kada su i međunarodne natjecanja u pitanju, zaista je sve moguće. Hvala, Nevene, vratit ćemo se na priču s tobom. Deki, da li postoji neka ekipa za koju možemo reći da možda takve okolnosti ipak idu na ruku? Atletico. Šalim se, malo dodajem kontru. Deki, ti si moj najbolji drug. Ne, šalim se malo. Koliko ćemo položiti na to? Ali kako se zove, ja se stvarno ne šalim, to je baš zbog ovoga što je Neven pričao, zbog toga što ne možemo da pretpostavimo kako će da izgleda nastavak sezone, jer ja se ne bi iznenadio, pretpostavit ću da se niko ne bi iznenadio ako bi to bilo, možda ne prekida sezona, ali nekih pomeranja u rasporedima, u kalendarima i tako dalje. I sad u takvim situacijama timovi će mnogo češće nego pre ispadati iz forme, vraćati se u formu, a to se dešavalo i ranije. Možda ako ne računamo onaj Bayern iz 2013. godine 14. koje beše, koji je mleo od jeseni do proleća. Svaka ekipa je svaka druga izdanje Lige šampiona, neko se javi na proleće pa se zalufa i neko igra super na jesen pa propadne. Mislim će ove sezone toga biti više. Na kraju krajeva vidjeli smo prošle sezone, to je u završnici prošle sezone Lige šampiona, ove čudne koje se igrala na ovaj turnirski sistem na ispadanje, da je bilo velikih iznenađenja će, pretpostavit ćemo, biti i sad. U takvim okolnostima mislim da ove ekipe koje se dobro brane, pre svega imaju blagu prednost. A generalno Atletico na 2 utakmice nije lako izbaciti i posebno na jednu. Imaju grupu koju bi trebalo da prođu, da, naravno da nisu favoriti, međutim, izuzev partija, oni nisu pretrpeli neke velike izmene, došao im je Suarez koja je neka nadogradnja u odnosu na Moratu, tako da mislim da oni kad se malo uigraju da oni mogu bolje. Bayern ne može bolje nego što igrao prošle sezone, jer Bayern nema više Thiago Alcantaru koji je meni ubedljivo najbolji igrač Evrope na toj poziciji. Ja stvarno mislim da je to problem. Liverpool bi mi bio ozbiljan favorit da se nije povredio Virgil van Dijk. Pošto se Virgil van Dijk povredio,
to će, i pošto koliko čujemo će on prilično dugo da odsustuje sa terena, to će da izazove ozbiljan umor kod svih ostalih igrača i ne znam koliko će da uspjeti da drže taj neki tonus. I recimo da po meni, ok, Bayern kao šampion, sve to stoji kao visoko pozicioniran da bude prvi favorit, ali meni je, mislim, došlo vreme za Paris Saint-Germain, jer prosto to je tim koji ništa nije, ja ga ne volim, sve stoji, ali u suštini ništa nisu menjali, igraju dobro, imaće, s obzirom da je liga ipak laganija nego ove ostale lige iz kojih dolaze glavni favoriti za titulu. Mislim da je Paris Saint-Germain tu možda u nešto bolje okolnosti, oni su loše krenuli sezonu, ali znamo da nisu krenuli nekompletni i mislim da kad uhvate zalede da će biti mnogo opasna ekipa što se tiče ostalih. Naravno, to su već godinama uvek isti kandidati, uvek istih 8, malte ne možeš unapred da pretpostaviš, mada sad stvarno Real i Barcelona ne izgledaju dobro, posebno ne Barcelona. I Italijani, recimo, su mi simpatični u suštini. Ranijih sezona sam ih unapred otpisivao, sad ih unapred ne otpisujem, ali mi ne deluje baš ni da je neko tu dovoljno kvalitetan da ode do samog kraja, ali eto to možda Željko analizira malo detaljnije. Tako da ako mene pitate Bayern, PSG, bio bi tu Liverpool da nema Van Dijka i ako ćemo iznenađenjima Atletico, a ako ćemo baš potpunim iznenađenjima ne da osvoji Ligu šampiona, ali da neko možda pomrsi račune, ja francuski Ren mi se onako sviđa, pa eto, njih ću da gledam sa uživanjem. Deki, za sada najkonkretniji sa odgovorom, isto pitanje naravno i za našeg Željka koji može da se nadoveže na ove simpatije koje je Dejan iskazao prema italijanskim klubovima. Šta ti kažeš, Željko, ko je bio tvoj favorit? Ćao Marina, pa pre nego što ti kažem ko je moj favorit, ja svaki put onako mi bude drago kada počne Liga šampiona i kada među 22 kluba koji su osvojili to prestižno takmičenje vidim ime Crvena zvezda i ne mogu da ne kažem da nisam ponosan zbog toga jer verujem da niko neće iz istočne Evrope više osvojiti Ligu šampiona i sem Steaue i Crvene zvezde niko više iz tog dela Evrope neće uspeti da se okiti tom titulom, tako da će utoliko uspeh i podvig igrača iz Barija 91. godine ostati sve veći i veći, u stvari rašće kako vreme prolazi, bit će sve veći i veći. A po meni mislim da će ove godine odnosno u ovoj sezoni da se uroti Vasiona, kao što bi rekao Coelho, i da će Guardiola konačno da osvoji Ligu šampiona sa nekim drugim timom koji nije Barcelona. Mislim da to je i Guardiola zaslužio, jer ako vidimo kako je Manchester City bio izbačen vrlo često grubim greškama sudija, da ne kažemo da je bio pokraden na brutalan način, do nesrećnih okolnosti, mislim da je akumulirao dovoljno sada te nesreće da se u jednoj sezoni ona konačno izrazi i kroz fortunu i da će u ovoj godini fortuna pratiti Pepa Guardiolu, barem u Ligi šampiona, i da će uspeti konačno da je osvoji, a ne treba da zaboravimo tu ni faktor COVID-19. Zavisi dokad će trajati, da li će doći do te vakcine ili ne, u kom periodu, jer je zaista sada hazarderski bukvalno bilo šta prognozirati kada se ne zna, čak kao što ste vidjeli, treneri do 4 sata pred početak utakmice ne znaju ko će moći da igra. Odnosno jer 4 sata pre utakmice stižu posljednji rezultati sa testiranja na COVID-19. Inter, na primjer, je već platio visoku cenu. A što se tiče ovih rezultata koji su bili malo onako čudni, ne samo u Španiji, Engleskoj i u Italiji, mislim da je se još jednom pokazalo koliko su reprezentacije štetne za klubove i koliko je ova Liga nacija zaista jedna nepotrebna, jedna idiotska izmišljotina, jer je samo napravila haos u klubovima po Evropi i ničemu ne služi. Služi da Srbija igra baraž. Pa, mislim, jednostavno ta mesta su mogla da budu redistribuirana i na neki drugi način, ne tako. Jer videlo se, na primjer, utakmica Napoli-Atalanta je par excellence primjer. Šta znači kada je jedan trener imao 2 nedelje sve igrače na raspolaganju, da trenira, da priprema utakmicu, i šta znači jedan tim fantastičan, uigran, koji nije imao priliku da odradi jedan trening u posljednje 2 nedelje. I imali smo inverziju. Napoli koji je izgledao kao jedan kosmički tim i Atalanta kao jedan običan provincijski tim, a nije tako. I siguran sam
Da, oprosti, ja se ovdje moram u potpunosti s tobom složiti, što nije čest slučaj, šalim se, ali zaista ta, recimo, Liga nacija, to je potpuno, apsolutno nepotrebno. Dakle, kalendar popunjavati s nečim što je nepotrebno igrati uopće. Ako uopće ima mjesta u kalendaru, onda ostavi jednostavno taj raspored da diše u nacionalnim natjecanjima. Nemoj ga ovako puniti sa nečim što je potpuno nepotrebno. A druga stvar, kada si već bio svjestan problema sa koronavirusom, onda si mogao tu sezonu jednostavno završiti i reći ok, ove godine jednostavno to natjecanje ne igramo, dovršit ćemo ovaj baraž za Euro, jer to je nešto što si morao napraviti, ali bez Lige nacija ove sezone. I druga stvar, ovo o čem pričamo povremeno, jest zaista, ja ne znam jeste li vi dobili taj dojam, ne znam jeste li išli na utakmice, Željko, ti u Italiji ili Deki, ti u Srbiji, to je nešto apsolutno nevjerojatno. Od sitnih detalja, ne od stvari koje se događaju na terenu. Znaš ja sam u Italiji sada imaš 1000 ljudi koji mogu na stadionu i to je već, mogu ti reći, velika promjena. Već je ogromna promjena, jako 1000 ljudi na stadionima po 80.000 mjesta izgleda smešno, ali je velika promjena. Slažem se, ali recimo jedna sitnica, pričao sam u subotu, sam bio na utakmici Everton-Liverpool. Pričao sam sa službenim spikerom na stadionu, kojega uredno plaćaju, dovode ga dakle na tu utakmicu da spikira utakmicu i on sjajno odrađuje taj posao. To je jedan čovjek koji je igrao inače za Everton, kojega znam sada već 5-6 godina. Super je, simpatičan lik, ali kaže ovo je meni potpuno besmisleno. Kaže ja se moram motivirati da budem spiker na stadionu na kojem sam spiker za 30 službenih lica koji se nalaze na stadionu, nas 30 koji gleda tu utakmicu i dolje igrači i stručni stožer, što je potpuno nebulozno i bespotrebno i ne znam koji je uopće smisao te čitave priče. Dakle, sve oko onoga što se događa na terenu je potpuno nenormalno i nemoguće je da takav dojam, da takve stvari ne ostavljaju dodatni utisak, odnosno utjecaj na igrače koji se nalaze na terenu. Jer jednostavno ovakvi rezultati, poput jučerašnje utakmice gdje imaš jednu momčad koja dominira 80 minuta, ima 3-0 i usto još 5 prilika da bude, 5-6-0 do 40. minute i nakon toga se sve preokrene, jest jednostavno nekakav rezultat toga što nemaš osjećaj da si u utakmici, nemaš osjećaj da se događa neka bitna prvenstvena utakmica. Jednostavno ljudi imaju dojam trening utakmica. Evo, i to se događa čitavo vrijeme. Nije da svim timovima to ne odgovara. Naprimjer, postoji vrlo ozbiljna škola mišljenja i mislim da su oni poprilično u pravu da klubovi, naprimjer, kao što je Milan, sa publikom na terenu bi bili penalizovani. Jer Pioli, igrači koji oni imaju, pate pritisak i ne mogu da izdrže pritisak navijača kada nešto ne ide, kada se čuju prvi zvižduci i tako dalje. Tako da, na primjer, utakmica na San Siru sa publikom verovatno bi se završila sa pobedom Intera. Ali bez publike na kraju Milan je uspeo na kraju ipak da nekako pobedi. Ali je jedna dobra stvar, a to su golovi. Barem u Italiji nikad se nije dogodilo da u prva 4 kola imamo svaki put preko 30 golova, šta više u posljednje 2 kola preko 40 golova. U ovom posljednjem kolu još treba da se igra utakmica Genova-Verona i već je postignuto 41 gol je postignut. Tako da što se tiče spektakla samog kao utakmice televizijskog proizvoda funkcioniše i zaista se ne primećuje. Nemaš pritisak sa tribina pa možeš da se opustiš, a nemaš taj pritisak s tribina pa da držiš koncentraciju u odbrani. Zato ja kažem da će te ekipe koje su odbrambeno dobre biti u prednosti u odnosu na ove koji igraju, jer ajde, bar će da se utegnu. Pa pogledaš sve te golove u svim ligama, ozbiljan broj njih je posljedica početničkih grešaka, jer valjda u toj tišini prosto, ajde, normalno je negdje da ti odluta prođe ptica pa je pogledaš i tako. Korona gol. Da, i ovo što si rekao, da, definitivno ne bi bilo ovoliko golova. U Engleskoj tradicionalno ima puno golova, igra se prilično napadački, ali sada u ovakvim uvjetima, recimo, rezultati poput 6-2, 7-2, 3-3, 4-2, to je zaista nešto neuobičajeno. A druga stvar, ovo što si rekao, Deki, ti također obrambene momčadi će ovdje profitirati. I još jedna stvar, samo da se nadovežem na Dekija također sa Liverpoolom. Sad ćemo vidjeti kako je situacija bez Van Dijka
I sad ćemo vidjeti u stvari koliko će možda Liverpoolu nedostajati taj omraženi i za sve pogreške prozivani uvijek Dejan Lovren, koji je po meni imao tu mjesta i dalje u ovoj ekipi, ali sada bi moglo biti puno problema za Liverpool. Koja će grupa biti najzanimljivija, Deki? Šta kažeš? Koja će grupa biti najzanimljivija? Sad ću ti kažem, tačno sam je gledao, ne znam kako se zove grupa i mislim da se ne igra danas, ali evo samo sekund. I vi možete da spremite vaše odgovore. Ali u svakom slučaju, čini mi se Atalantom, da mi je to onako Željko? Ne s Atalantom. Ne spominje mi Atalantu, Dinamo ih je rasformirao u onoj prvoj utakmici prošle sezone. Znači, to mi je najzanimljivije. Rasturio ih je, nisu znali gdje se nalaze i onda na kraju Atalanta prođe dalje, pa to je katastrofa. Kažu ostali, Nevene, Željko, pa polako da rezimiramo ovu priču. Željko, samo mikrofon, molim te. Ne čujemo te. Najteža grupa po meni je ona gdje je Leipzig izabran kao treća ekipa i tu će biti, u stvari, to je prava ona, čelična, gvozdena grupa. Da, to je kad to je neizvesno. A ovo sa Liverpoolom i sa Atalantom, mislim da će Liverpool i Atalanta to bez problema da prođu, jer Ajax nije onaj Ajax od pre 2 godine sa Tadićem, sa De Jongom, sa De Lichtom, potpuno. Ali biti spektakularne utakmice na 6+ golova svaka malte. Da, to dobro, da. I ova grupa, i ovo je zanimljiva grupa gdje su Inter, Real Madrid, Borussia, Mönchengladbach i Shakhtar. To je isto dobra grupa, je li tako? Jeste, to je možda i najkvalitetnija grupa. Mnogo je više uravnotežena nego što bi moglo da se pomisli na prvi pogled. Da. Ljudi, hvala vam puno. Da li neko žele još nešto da doda? Biće prilike naravno da govorimo o ovom iz nedelju u nedelju, toliko je toga što imamo da kažemo, ali hajde da pustimo da sve ovo počne, pa ćemo nam onda biti lakše da komentarišemo. Zahvaljujem vam. Zahvaljujemo i vama, poštovani gledalci, na pažnji. Nadam se da smo bili ovog puta interesantni, kao i do sada. Pratite nas i u buduće. Šaljemo vam puno sportskih pozdrava. Doviđenja. Pozdrav.